Mihajlović, kinološki sudija. Evo samo dok oslobodimo ring. Naravno belog švajcarskog ovčarskog psa ćemo ponovo vidjeti. Ovdje imamo i Cane Corso i Šnaucera i Buldoga i Šarpeja i patuljastog Pinča Dobermana. Ovo je inače za one koji možda malo manje prate ove kinološke manifestacije i najbrojnija FCI grupa. Najviše uvek imamo predstavnika u ovoj grupi na svim kinološkim manifestacijama. Tako da naravno neće biti lako izabrati najlepše, pa ćemo, pretpostavljam, da će kinološki sudija gospodin Nebojša Stanojević prvo napraviti uži izbor, suziti ili bar prepoloviti ovaj broj pasa koji su u ringu, pa ćemo onda krenuti u izbor 3 najlepša. Inače, da kažem i to naravno da svi psi koji su osvojili zvanje prvak razreda mladih dobijaju pehar, dar organizatora kinološkog društva Dragan Radović, Johnny iz Čačka. Todo canario. Vidiš da ide kod tambura. Pavlo, lepo ide. Kanarski pas kao maneken, pogledaj. Evo pa ki. Barak. Po čemu oni to gledaju kao sante? Gleda sve kretanje. Šta, znači on se ne kreće lepo? Kreće se lepo, ali njemu se sviđa sad, vidiš ovi psi što su ostali više nego ove što sad od njih isto, znaš. Šnaucer! Koji šanse? A tu Azija, kod Azija. Kaka je to, sila kako je. A ko će sudija? Hvala, hvala.